UN General Assembly chu Myanmar buaina chungchanga voin khan an thu khoma chumi hnuwa Myanmar sipai te chuan na zokin chet an tho zui vezat an kutuarin meiche pakhat athile nia soyane UN General Assembly a hian Myanmar Ambassador Kiamo Tun chu atong huai hle sipayin sarkar na latoma se mipui thantlin sarkar ayo tu kani atia Myanmar sipaita na mirun omber anita hialang United Nations UN Security Council le ramsang sang te chu remna le muanna om theina turin an thei anga Myanmar mipui te puitur le mipui ven himna chu da poimo masak ber atrul thu asoi NLD chu mipui thantlin an niangin sarkar dik tak kania sipaiten thu neina an ne chu chu dan puikal tunlai khovela thil thlenga chuan aza thlak ber polani tin an malak na hian mipui te chuan hun kal towa kirle kandu to lo ti kan lantir meka sipai te hian kumtam tak chung mipui te an lo rap bet towa tharum thona rap thlak tak mangin minopa nam tlem zok ado boka anche dan hi indona a poi khoina le mihring laka poi khoina ne tuna lungoi lona lantir na po tharum mangin sipai te chuan an chang leta civil mi te chunga poirap thlak tak tak an khoi meka an thil ti hian Myanmar chu din mun hlau oma adin tir mek mipui te chuan an thlantlin sarkar an nei theinan ma an la zel dona he revolution a hian nena kan changang tin Myanmar chuan pui theina omang ang chu amamo vek thu asoya athu soi hi kuzung trang pathum phar chuakin ati to pane Special Envoy for Myanmar Christine Bargener chuan sipai te chet na chu General Assembly a hian adem thu au chu apuya hetiang hi chuan anram akal zel theilowang ati sipai te hian tuna ramdangin an sarkar chu an pompui theina turin ma an lameka ramsang sang tlo turin anin ro mana ramsang sang te chuan sipai sarkar hi ipom lo hra mangu atia Myanmar atlo hun tur chu sipai lamin an pot khotlaya nor huai hotu mitam tak mana NLD te diklona soi thei tur te chau da antum ani mai thei tina soyane Myanmar Ambassador thu soi hi ramsang sang chuan huai sen thla kan tin an choi moiliam liama sipai lama tang chu rampahni anom le thung soi hona Russia le China chuan an boina hi tual chung thil ania UN le ramdang inrol atul love ante khothlang ram le democracy ramte ro chuan Myanmar thil thlengmek hi enliam mai chi ani lo thu an soi ve thunga Australia oil lai chuak tu company lian Myanmar in bun mek outside chuan an na an chol san tur thu vo in khan an soya mi pui kan thlo pane ante sipai mi ringa an mi le sa anomawangin Australia sarkar chu Myanmar sipai telaka hian alung nilo viau bokane ramsang sang te hian Myanmar sipai sarkar hi anpom lowani chuan chu trangruala mi pui te an thlop theidan tur thatak kanidona sipai sarkar chuan ramdang ne na in lai chin na diplomatic tai an nei don lowangin chetvel aharsat pha hle don kandem ti bak hi an soingam lawani ro chuan a hoviau mai theyane anram ambassador hetianga atrong wangte po ani mai theye voin khan sipai te chu an chenale khop mai rengon khopuya te monwa atanga dawei thlengin nor huai hotu te chu an dim lo hle ala zual kaizel don ninalang bok sipai te hi tukin khan mi pui pung khom not kiang turin mun sang sanga an duty-a thren khat chuan civil thuam pa ngai te anin bela mi pui ron chuak khom masa te chu an no dar lo le an lo mana rengon khopuya chuan journalist sarkar ta na thok ni lo te man an nei nual nge mun sang sanga silai le stun grenade puak thom te hria tur om de reng sipai te hian nor huai hotu te chau nilovin kholaya vei wak te po an ma tela
mimal compound na te an lut bok nia soyene an chet natna ber chu manwa khuwa le a chevela ania sipai te hian nor huai hotu te chu dim doi na le in sum na tel mi alovin an hnodara kutuar an tam hle sipai te hian meiche pakhat chu he khuwa hian an ka phlum ni in report thren khatin atar langa nem nge nei ro chu om che lo thung heiba ka hian zirtir tu pakhat an ka chu athi lek lek ni in an tar lang bokane sipai lam hian khopui rang ranga mi panga ayatam pungkhom chu kan hnodar zelang ti chu arong theyang bera an kalpui ta ka wangin voin lama mipui pungkhom an tlem pha dewa mase pungkhom te chuan sipai sarkar an du lo na chu huaisen takin an la au chua pui ta fan tho mipui punkhom na thin te chu uluk zo kin an venga pungkhom te chu an not kiang satlia po ni lovin an zuin kutan thlaka mase mipui te hian kumsang khazakwa somriat paria tangkhan an belet velo thung an tuarna chu khovel hriata anau chua puya mundanga tharum thona telovin nor an hoi hotle mai thin hei hian dan le thupek ken ko anti thin tharum manga kumsang khazakwa somriat pariata mipui an be chia mangkha tundin hmuna chuan a thlen non tir lo pha pakhat ati theiome hengte hi a hmashwai tur chau an lani mai thei sipai shwai tu te chuan mipui lung oi lo te no darna tan hian atlem theyang berin tharuman mang ninan soya heta trang hian sipai thu nei na hnuaya kun le an pe to lo chan chu alang chiang mai ome sipai te hian hlau na mangin Myanmar hi an lo opkum khua to chu wangin sipai hlau na an than len puita ani poin thilmak te chiam ani om love journalist hi mun sang sanga man an nga tariaw maya sarkar chuan an ka hup dan angai tuale tran ni na lang an mi man tamjok te chu tanin lama an thon liam zung zung nia tarlan ania nimin lama an man thren khat chu engthu buai nge an or tir ti po ashriat theilowa dananga ukil ne na tran an phalsak lo ba ka chopek te an phal lowane democracy shwai tu ber Aung San Suu Kyi chu pon chuak theilo tura an threna a omna mun sonania Suu Kyi hi neipi doa a chena hren thin ania karmasa khan a omna chu an sona khoya nge threna ni ti hi hriat ani lovin NLD ya atho puite poin a chin an soi thei to lo heti lai hian NLD MP Mandalay atranga an thlan tlin chu voin khan mantelve anile bokane sipai te nazoka an che tak zelawang hian Myanmar mi puite chuan pui an mamo tak zeta China du lo na local pui to thin ram Milk Tea Alliance anti mai Thailand Hong Kong India Taiwan le Indonesia te chu sipai do konga hian thlop turin an nge na sipai sarkar chu pomlova November ni riat in thlan result chu pomjok turin an beisei Thailand le Hong Kong chuan naktuk pathian ni hian Myanmar mi puiten general strike tho ni na an nei rualin kongzo ve an tum nge nge Five Truths Revolution anti mai February ni somni pahniami kha general strike tho khatna ania atho ni na chu pathian ni hian kalpui le antumane sipai te an khau thar nen an boruak ton tur hi riat thiam a harsa hle Milk Tea Alliance ramzi ngamin sipai sarkara foreign ministry heti lai hian Milk Tea Alliance ramzi ngamin sipai sarkara foreign minister lo mutok te lo mu tum te anoma mi pui du dan hi an be se yangin anti hlotling lawang te ro chu a hlo om hle Milk Tea Alliance hi Thailand atanga chuak niin China hovin democracy du tu te an soi sel atangin aronin trana China du lo tu ram te in tel khom na angdewa ngai niin Myanmar poin tun buena wang hian an zom vele ta ne India chuan voin UNGA khan buaina chin fela
in rem na om theina turin ram sang sang te chuan mala ka trul ti soya Myanmar hi kom ngei lo a hlawa wangin atu po sarkar se India chuan a thlob le nul mai theiane Mizoram chuan Myanmar a Mizo na thak sipai ti du dana tuar zinga ral tlan du anomani chuan lom takin alo pom do niin Chief Minister chuan a soiti Times of India chuan atar langa Mizoram alu chungchangero dananga kalpui turane tundin huna Myanmar nena inri district rangsrang champhai na thial siahale longtlaya raltlan lut sarkarin a hriat puite anla omlo thungane